Koomishiniin Maree Biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'oota hidhattoota duraanii naannoo Oromiyaa keessa socho'aa turan waliin mari'achaa jira. Koomishinichi waltajjii maree kana kan qopheesse qophaa'ummaa hidhattoonni duraanii kunniin nageenyaaf dursa kennuun gaafii isaanii koomishinichatti kennachuuf qaban bu'uureeffachuun akka ta'e koomishineerri koomishinichaa Profeesar Masfin Ariyaan dubbataniiru. Kanaan booda Itoophiyaaf kan wayyu fuulaa fi fuulaan wal arganii olaantummaa yaadaa mirkaneessuu qofa ta'us wayita kana hubachiisaniiru. Koomishiniin Maree Biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ii isaa adoolessa 8 bara 2018 gaggeessuuf beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin mari'achuun ajandaawwan isaanii harkaa fuudhaa tureera. Guyyaa har'aas miseensota duraanii hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'aa turanii fi waamicha nagaa fudhatanii hawaasatti makaman waliin mari'ateera. Qaamoleen hawaasaa kunniin olaantummaa yaadaaf dursa kennanii ajandaawwan isaanii qooduuf argamuu isaanii Koomishinar Masfin galateeffataniiru. Qaamoleen qabsoo hidhannootti jiranis gara mareetti akka dhufanii fi carraan banaa ta'uu kun akka milkaa'uufis qaamolee mareef dhiyaatan kunniin ga'ee isaanii akka ba'an gaafataniiru. ኦሮሚያ ክልል ታጥቆ ሲንቀሳቀሱ ቆይቶ በሰላማዊ መንገድ ወደ ማህበረሰቡ ከተቀላቀሉ የቀድሞ ታጣቂዎች ጋር በአዳማ ከተማ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። ውይይቱ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን የቀድሞ ታጣቂዎች አጀንዳቸውን ለኮሚሽኑ የሚያስረክቡ ይሆናል። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ በመድረኩ የገለጹት ወጣቶች ለሰላም ቅድሚያ በማስጣት ያላቸውን ጥያቄዎች በአጀንዳ መልክ ቀርጸው ወደ ሀገራዊ ምክክር ማምጣታቸውን አድንቋል። ጥያቄዎችን ይዞ ወደ ምክክር ማምጣት ለችግሮች በጋራ ዘላቂ መፍትሄ ለማስጣት ትልቁን በር እንደሚከፍትም ገልጿል። የትኛውንም ፍላጎትና ጥያቄ በመሳሪያ ሳይሆን በውይይት በመነጋገርና በመመካከር መግባባት ላይ የሚደረስበት መሆኑን ወጣቶች ሊገነዘቡ እንደሚገባ ተናግሯል። የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ማረጋገጥ የሚቻለው መሳሪያ ይዞ ጫካ ውስጥ በማግባት የወጣትነት እድሜን መስዋዕት በማድረግ ሳይሆን የሀገሪቱን ችግሮች በፊት ለፊት ውይይትና ምክክር በጋራ በማፍታት መሆኑን አንስቷል። የኮሚሽኑ ዋና ዓላማ ለማንም ወገን አድሎ ሳያደርግ ሁሉንም አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ሐሳብ ለሐሳብ እንዲመካከሩ በማድረግ ለችግሮች ዘላቂ እልባት መፈለግና በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር መሆኑን አስረድቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የሰላም ጉዳዮች አማካሪ ብርጌደር ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ በበኩላቸው የትኛውንም አጀንዳ በሰላማዊ መንገድ በመደማመጥ መፍታት መቻል ትልቅ እሴት መሆኑን አብራርተዋል። ማህበረሰቡ በየትኛውም ሁኔታ ሰላም እንዲደፈርስ አይፈልግም ያሉት ብርጌደር ጀነራሉ ልጆቹም ከነፍጥ ይልቅ የሰለጠነ ፖለቲካን ለማመዱ ጽኑ ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል። የሰላም መንገድ ሁሉንም አሸናፊ በማድረግ ወጣቶች የነገውን ሀገር ባት አሻራቸውን የሚያሳርፉበት መሆኑንም ጠቅሷል። በአዲስ አበባ ከተማ ገነቡት የገበያ ማዕከላት የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ምርትን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገበያ መረጋጋት የህገ ወጥ ንግድ ቁጥጥርና የኢትዮጵያ ጥምረት ግብረ ኃይል ያለፉት ወራት አፈጻጸምና የቀጣይ የክረምት ወራት ስራ አካሄድን አስመልክቶ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እያካሄደ ይገኛል። በመድረኩ ላይ ባለፉት ወራት ከምርት አቅርቦት፣ ከግብይት ሰንሰለት፣ ከዋጋ ቁጥጥርና ከተያያዥ የግብይት ሂደቶች አንጻር የተከናወኑ ተግባራትን የሚያሳይ ዝርዝር የስራ ሪፖርት ቀርቧል። በቀረበው ሪፖርት ላይ በተለይም የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ከዓለም አቀፍ ገበያ አንጻር የሀገር ውስጥ ገበያን ለመቆጣጠር በግብረ ኃይሉ በርካታ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸው ተመልክቷል። በከተማዋ የተገነቡት ሰባቱም ሁለገብ የገበያ ማዕከላት በተጨማሪ በ256 የቅዳሜና እሁድ ገበያዎች ከግብርና እስከ ኢንዱስትሪ ምርቶች በጥራትና በስፋት ተደራሽ ማድረግ እንደተቻለ በሪፖርቱ ተገልጿል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ
የገበያ ማዕከላቱ በከተማ አስተዳደሩ በስፋት የለሙት ገበያን በዘላቂነት ለማረጋጋትና የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማስተካከል ስለመሆኑ አንስቷል። የምርት አቅርቦቱን ማሻሻልና ተደራሽነትን ማረጋገጥ ላይ ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ምክትል ከንቲባው የግብይት ስርዓቱን ጤናማ ለማድረግ ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መስመር ለማምጣት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። በቀጣይም የክረምት ወራትም የተመዘገቡ ጥንካሬዎችን ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል በስርጭት ሂደት ላይ የሚስተዋሉ ውስንነቶችን ሙሉ በሙሉ ማስቀራት እንደሚገባ በመድረኩ ላይ ተመልክቷል። ደልደልቶታ ሴራን አላፊ ወሬን ሆጂ ኮንትሮባንድ ረቲ ቦባን ደበለቴ ቃሙሌ ቃላይንሰ ገባፍ ሰበባ ተአን ረቲ ተርካፊን አካ ፉደተሙ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ ፍንፍኔ ቤክሲስ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ magaalaa Finfinnee raawwii hojii ji'oottan kurnan darbanii qorachuun karoora ji'oottan itti aananii irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Walitti qabaan koree humnichaa kantiibaa taanaa fi hoogganaan biiroo misooma industrii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay rakkoolee gama qaala'insa jireenyaa fi daballii gatiin hawaasni irraa deddeebiin kaasuu furuuf mariin kun barbaachisaa ta'uu eeranii kana galmaan ga'uufis hojiin qindoominaa fi karooraan hojjechuu murteessaadha jedhan. Akka obbo Jaanxiraar jedhanitti ji'oottan darbanitti dhiyeessii gama meeshaalee bu'uuraatiin hojii hojjetameen gabaan akka tasgabbaa'u taasifamuu himaniiru. Humni waloo kun qindoomina isaa cimsuun gabaa irratti dhiyeessiin akkuma kanaan dura akka jiraatu hojjechuu fi seera maleessummaa gabaa keessa jiru xiyyeeffannoon to'achuu akka qabus akka galmaatti kaayatee hojjechuu qaba kan jedhan obbo Jaanxiraar haaluma kanaan qaamolee qaala'insa gabaa akka dabalu taasisan faddaaltotaa fi daldaltoota seeraan alaa irratti hordofiif to'annoo cimsuun murteessaa ta'us eerameera. Humni waloo tasgabbii gabaa kun itti gaafatama gurguddoo fudhatee sirnaan hojjechuu akka qabus ibsanii keessattuu waldaaleen dhiyeessii irratti saffisaa fi qulqullinaan hojjechuu akka qaban dubbatan. Dugaloonni gabaa gugurdoon ijaaraman xiyyeeffannoon hojii isaanii hojjechaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hordofiif to'annoo taasisuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Obbo Jaanxiraar ergaa isaaniitiin deeggarsii fi to'annoon walirraa hin cinne kan taasifamu ta'us ibsaniiru.